Yan. Yan, sasik. Ano, nandito ko! Alright. Okay. Sabi ko, Yun. Masaya to, masaya. Yan. Kulang pa yan. Meron pang susunod. Okay. Guys, diretso kami ng Legazpi at saka Sorsogon. Try namin. Yan. Okay. Ganda lang sauce dito. Maliwala. Ginagawa mo. Hi, sir. Yan, kunan mo ako. Saya, oh. Yeah. Si Ricky. Ari, yeah boy. Yan. Tulog na si Tolsyo. Eh, si Master. Yeah. Morning. Morning. Yan. Ito, yan. Tropa. Bikers din yan, bikers. Yeah. Alright. Ito pa. Yan, Star Alvin. Let's go to the biyahe ni Manoy. May-ari, nag-request ng sticker natin dahil yung Manoy. Oh, talagyan natin. MT09. Lagi ba si... Wala akong MT09 eh. May dala ba si Vice? Ewan ko lang. Hindi, one more picture tayo. Lalabas ko yung tarpaulin. Oo. Ay, pero na. Guys, dito kami breakfast. Yeah. Thank you, Good boss. morning. Atimonan, Zigzag Park. Okay. Di pa yung pagod kasi ano pa lang yan. Biyahe ni Manoy. 1/4 pa lang. Biyahe ni Manoy. Okay, 1/4 pa lang yan. Ay, good. Ah, si Vice. Yeah. Si Sarge. Yes. Okay. Ginagawa mo. Napuno ng bike dito ah. Bulkan. Pupunta namin yung Bulkan. Tricycle pa eh. Sama kami. Si Master. Bakulay ng motor ni Master eh. Okay. Oh! Yeah! MT09. Bigyan mo na kaya. Ayan o.